Kakong Island Shing, Presiden ke Border Welfare Committee, kelasya ketakti hui barjela. Ubadai utrai jong kawai ka dhaba, kebelatib kum ka nepa dhaba. Kata hakapor bakatega longkme lambat kidukot jong katega komiti, kidang tumu berlait kenrai katega jaka, kebadan hakana para, ya kabala subajuru, bau tei utrai ujupan long ya katega dhaba kum ka ketem auria. Katega jing jia ketakti jong katega longkme kelajia kat lai tering mentau benai, hakapor shibaji no paisngi. Hakaba katega longkme lambat kidukot jong ka BWC, kila lej ban penlong ya jing kenra. Kata hadin bigla yo lum ya sibun ki jing ujor ni pajba bat ki balai iper ya komi jong ki kentai hapo katega dhaba. Kita ki longkme kila ya thuru bigla yo sibun ki jing tep halor katega dhaba. Hakaba utei utrai ulah penlong kum ka ketem oriana lor kata, dakba penlong ru kum ka jaka ban ya dikiat. Ukran he mau nakran he ngatap ya usitap hadin utap mau yang sitap pen minta nang sawi kangap utap mau yang jing sang ada ngakatam ngasuai kunto sudah salit jauh kindiat te mau utap yang hadin ya pet nalor ude unong leno nasam ude nong leno uya biusane ki brimarwet wan leton perhani kamde kane tangkaba minta kasin bonsin ulale bekunehi ule bekune ki kamune soka mintar pila yoi kadur pinsa yoi bapinja double guti sate sarum ngais ngodon hang tu daku keteng ki kibra jadon lainut unir udan ubab bablir udan mukod udan batu raju narleng thara keteng raju narleng kepinya nalor bangila ai complain hapot hanat ba ngin khang yikini ki double guti kila khangro katara unir sop ulet pili sate sarum ngiru ngisu yasno te mintang indalai pila sendur pila iki pro pila yoi kata he ngakwa ba buriu bana sabar na uwan takti yang hangne uwan yo yang pakat ayu mau dan akal yang ipuledo ngakwa bakin ya kindabab ya kinom era barkane ka parking ro gajing sangat kapar yerang basnong ro ipulet asyaro mampat wan kran re mau dala de yang tengin khang ba ya kan ka parking pinjai parking jong hangne